lau thani somni pasari anlo thleng le ta India Pakistan lama thuthar ra omatin Iran lama bomlian tak mai ni zana puaka mi somte lan thiara phlakhop mai ama ero chu Iran lampang te Israel lam hi chu tunruma hian kan ron tar lang don lova India le Pakistan Boruak thar hi tukin zinga hian thui vak lovin kan ron ti chhuak dona ole thlak tak tak main han like le sap sap teng o kan hria tangin India le Pakistan in kara Boruak ṭang taka meka anin dhoma yang a ti hial tur khopin tuna hian Boruak san nei meka ni kha kan hria tong khan mania pagalham smun jamun Kashmira tourist ho silai keng then khat tenan beya helpol then khat Kashmir resistance in ti tenan beya ni kha mi somni paruk zetan thi a khathil thenga wangkhan India thinrim tak zeta kha be pui thlak na kalpui na khanin Pakistan in rol nge yani naskere daiba Pakistan firfiak pol noyami Kashmir resistance te kha anni ti chu India ngai dana ni burmaya kha wangkhan India khan Pakistan laka khan malak na rang kalpui to ni kha Indus Water Treaty te unsuspend rapa tin India rama Pakistan High Commission Pakistan ram palaya na thokte tiang khan chhuak turten an tia Pakistan lampoin India ram palai na thokte anrun thon ho ve boka chhuak turin an ti ve boka ni kha anin chang dona tin malak na hilian tel telani ramriya helpol zon chuana dap chuana tuna hian India sipai paramilitary force le police te helai biala security force tam tham tak chuan an thok sup mayaram hoi talut chuakin vur munate yang khan thapui tho in na chhun jan chol lovin tuna hian an bei meka Boruak atangin helicopter an vir reng boka leilama rin hel om deuh turang chi te le mun mate chutiang chuanin an dap ve mek zel bokani ti chuanin thilakal chho zela hinapna alian chho zel maya tunma India ina ma alo lak to na helpol chet na awanga uri a India sipai tam tham tak thina te tin puloma a paramilitary force somli za thina te khanga wangkhan India chuan Pakistan ram chunga helpol mun ma te bein sipai be puithlak na military campaign local pui ve to ni kha khathiang ang khatuna hian a thleng le mayang MT chu mitam tak ngai dan le rin dan ani mekani sarkar lai puipon film khur hle maya hemi chungchang le akai hnoya te social media mang film khur turin order an ron ti chuak hial ani kha chutiang vel chu ni atin nimin lama tangkhanin India chuan order akal pui dang Pakistan mi le sa India rama omte zawng chuak le chin chia tur khanin state tin a hriat tir nia soyani a khami bozui khanin state rang chuan an huam chunga Pakistan khole tu yomte chin chiana nain an identify chhomeka state then khat chuan Pakistan khole tuite tiang khan an rama omte an ram chosan turin an state chosan turte pon an hanti chhomek zel bokani chuteng chuanin in epna hi aturu chho zel ni hian a hriata anine takin han soitai la India hi Pakistan ram chung helpol mun ma be tur hian a thok chuak lawang ti hi soi thei ta lawani chin chu chuan India le Pakistan he ram pani indona te po hi a kang kai thei boka engzok nge niang thi te po chu rin thiam har sa takani Union Home Minister Amit Shah chuanin kan puntak ang khan zirtop ni khan Pakistan mi le sa India rama omte hun thiam IRA India omlo turin mala turin state a hriat tir nia soyani a Karnataka sarkar chuan Pakistan mi dan lawa state chunga chengte hriat chuana state chunga chengte hriat chuak turin be pen thlaka ma an la a Union Home Ministry ne na po hemi chungchang hian hriat tir ni in State Home Minister G Parameshwara chuan a soyani tin state sang te po Union Home Ministry atangin he thilama la turangen na omni nan soyam marju he order tak hi kana mulawa puantong khan pahalgam sfir fiak be puithlak na jamun Kashmir khwaljin beina thlan nu khanin Pakistan le India te hian an mani ram chunga India mi chenge mo Pakistan mi chenge mo in Hnawt chuaton nan kalpui ani kha hun bituk siamin an ram chuasan turin an hriat tira chu chuan Boruak ati so sang chhoni te pana hriat bokani
Union Home Minister Amit Shah chuan India rama Pakistan mi le sa visa nei mek ten visa ti top sak turin thupek ti chu ani to hi hun bituk chunga kalpui turin state tin te angen nia soyania April ni somni pasari atanga Pakistan mi le sa India rama visa te li ani thu puan ani taboka Pakistan a cheng India mi te po ma the ang bera India ho turangen hanni chuteng chuan rampan hi khole tuite en no chuatonin an mi le sa te po an ram ho turin an in cha chuan an in sing sarum rum hani tamek mai abik takin Karnataka state big hi han en taila Karnataka state a hian district administration the police district administration le police ten ma an la a teng chuanin Pakistan mi le sa riat chuan nei nuala tumkur te Mysore te Uttara Kannada te Pakistan khole tui India rama mek riat chhu engemaza tan naya tumkur district a chuan thunei tu te chuan helai muna cheng dula panni le kum upatak pakhatan muchuaka meche pathum hi tol chung mi paten na in nei vekan ni India rama pasal ron nei Pakistan mi le sa khan nia tumkur cheng an nia meichia te hi tumkur hian kum soma tanga kum som ni bor ven an lo omto kum nga atanga kum rukdon kalta khan India citizen dilnan the lut chawa police department in tarlan dan chuan track record a hian in buena engma omlo nia soi ani bok India ram an ron lu chungchang a buena an nei lo nia soi ani Tumkur district administration chuan an thuria tela khom indar kar somni pariat chunga ram chuasan turin hemi te hian ti India rama pasal nei me kania kumsoma tanga kumsomni borvel India pasal ron nei to ania maro chu amaro chu darkar somli pariat chunga India chuasan turati anni ta thawani Mysore chuan police te chuan Pakistan mi pariat anom ti hriain napang pathum man tela district chunga hian Pakistan mi dang anom le omlo hre tumin man la mek boka chuteng chuanin state rang a po hi kalpui chhomek ani heti lai hian Uttara Kannada district Karnataka Batka la chuan Pakistan mi som pathum hu chuan nia mi tam tak chuan permanent visa an nei ani Batka la chung ko tam tak chuan Pakistan nen hian nupi pasal nei na ko inzom nan lo nei thina Pakistan me che som borvel te chu hemi khoi hian pasal nei in nom nia hriat ani chuteng chuan in nei pol hi lo ve nuk maya thren khat chhuak turin thunei tulam ten an antia Uttara Kannada district Karnataka SPM darayana chuan Pakistan mi district a om te list kan naya sarkar thupe kangin ram chuasan tir kan tum nge yani ati police te chuan tuna hian engza chiange Pakistan mi le sa India rama hian mu chuan ni a thon chuan ni to ti hi hria chian ala ni lova thilkal me kan ni kan ngai changin kan puang chun jom zel turanga ila hetianga ni wang hian India hi alom lo hle ti a chet phunga hian a hriata eng takin nge Modi le Rajnath Singh te hian malak nan run kalpui don ti hi khovel mi pui thlir me kania India hi nuclear al thuam nei ramma nei a khovel economy a po ma roi tu jinga mi ani chhome ka chu wangin sarkar lian le sarkar thil ti thei sarkar ro pui anga chiar ani to a chet vel na engkim le abuaina internal security lam chungchanga abuaina emo aram thenom nena buaina tunami tak phei hi chu Pakistan aram elpui tak mai nena buaina ani wang hianin khovel mi pui hian ngai ven zole moti mai turani heti lai tak hianin input sen rang kalpui ani a India sipai te drill an kalpui mup maya Indian Air Force chuanin mala thai reng din hmuna anding tilan tirin tuna hian drill an kalpuya Rafale in dawthlawna le su tharti rual te chuanin Aakraman drill an ti chuan kalpuya hi India le Pakistan Boruak chetak omlai me ka kalpuya ni wang hianin India inbuat sena nia ngayani tabukani Indian Air Force chuanin nisomni pali Thursday atangkhanin drill lian takin han kalpuya he drill a hianin IAF fighter Rafale tele su tharti te po antel tlang lama chet na mountain mun sang lama fighter jet dan tele ground target ang chi le lama target be dan te chuteng chuanin zirin drill hi an kalpuya helai hre tur pui mo taka chuan IAF hian Rafale thona squadron pahnih tuna hian an enkol meka pakhat chu Ambala airbase atanga ron thok chhuak ni in pakhat chu West Bengal lama ani
cutting edge technology fighter jet a hian in mission complex tamtak kalpui thaini in ground attack te electronic warfare drills te potuna hian kalpui ani a he thui defense source te chuan ANI an hrilani tuna hian India le Pakistan in Boruak sa takan nei mek nu hian in Indian Air Force chu chhuak thei renga an ding nia soyania he wangin an chet vel an movement pon ti danglam ni in media trend khat chuan an soya Indian Air Force tian an asset trend khat te eastern side lama tangin Pakistan lam bei thei tura munrem lama an son nia thudon ani bok IAF hian tlangram muna te ground attack mission atan te intensive training thatakin an local puito thin ani tuna hian pahalgam safir fiak chet nuwa Pakistan ne na Boruak thalo taka omzelo wang hianin IAF in buat saina po hi tuna hianin chaktaka kalpuyania IAF hi helai bela mahruai tulian takania in beina in dawna lo chuak don ta se India rin roll tur pakhatan ni bokani he tuna drill kalpuina hian meteor air to air missile ang chi ral thuam changkang tak tak te chu phaulan ni in long range high speed low drag missile rampage tale rock missile ang chi te Rafale hian kap chuak thaya exercise kalpui hi lian tham takati ania air headquarters in uluk takin an vil mek bokani elite top gun pilot te chu instructor thiam tak tak te en kolna hnoya an chetla he la hian puloma firfiak beina hnuwa kumsan hela som pakwa a balokot beipui thlakna ate IAF in improvement nasa takan nei zia tilanga chumi hnuwa chuan Air Force chuan Rafale fighter jet te anan nei thara chuan in India Boruak sipai chakna Boruak ral thuam chakna Indian Air Force chakna ati pung chhauta viau mai bokani tin pontak thinang khan India hian S400 te an nei thar chho bok nen kilrang ranga tanga beina lo do le thei tur hianin mason na thar India chona nei chho molmol bokani airborne threat dona konga India chona set lian tak nei in surveillance le control aircraft te po nei thar bel boka chu Pakistan nen in beina in dona lo thleng po ni se India chu atlapang te chiam lo ni te pon a hriat thei ani Pakistan chuan firing drills an nakal pui ve boka missile en chin luk mai boka pahalgam sboina achua nuwa India in bot saina tektikan kan hantar langa chuti lai chuan in ramria sila in pok le that thin bok nen Boruak so sang chawa Pakistan po hian ramria sipai hanron cheka bangkar te la in chutiang chuan malak nan kalpui ni in puana niya missile en china hemi ma hian Pakistan hian notification ti chuakin Karachi tuipui kama surface to surface missile te sani tur thu alo puang to bok he tu hi Pakistan se paiten tilaren sa firing drill an nei nuwa puana niya he hi mi thiam te chuan an chak zelan tirna ani thu anin show off na ni thu hantar lang bokani ole India chuan aircraft carrier INS Vikrant atho chhuat tirta ti hi video datlia kan ngai thla anga tunrumatan chuanin khati chin khani phot mai se India Pakistan boina akal chho zela enge mahuna hian omti hi soilok thei ni lova aramang zawng in dodon nge India hian Pakistan ram chung helpol bupui achu chim don ti tepchu thilom thei vekani engponi se he channel atang hian tuthar ber in longa changzel don nia